Krešimir Blažević rođen je 1958. godine u Slavonskom Brodu, gdje je završio realnu gimnaziju i osnovnu glazbenu školu za violinu i gitaru. Diplomirao je etnologiju i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Grupu Animator je osnovao 1982. godine te je u njoj bio skladatelj, tekstopisac, pjevač i gitarist. Uz to se bavio poezijom te glazbenom produkcijom, uredništvom i kritikom. Preminuo je 19. ožujka 2007. i ovaj memorijal je organiziran u njegovu čast. Ja sam Krešimir Gažo, jedan od mnogih organizatora memorijala Krešo Blažević. Ove godine po 12. puta. Osim mene u organizaciji sudjeluju Vladimir Jevicki, u zadnje 2 godine glavni i odgovorni. Uz njega je tu dr. Jugoslav Gojković, koji je od početka u organizaciji, njegova supruga Marina i tu su još ljudi koji su zaduženi većinom za glazbeni dio. Vlatko Balošić, Svjetko Arbanas, Dragan Maduna, recitatori, profesor Parlov, Petar Bašić, da sad ne nabrajam sve, ima i dosta, ali ispričavam se ako nekog zaboravim. Prvi memorijal je bio 2008. godine, ja osobno još nisam bio onda uključen. Znači, već 12. godinu održavamo memorijal, ja osobno sudjelujem zadnjih 6-7 godina. Prvi memorijal je bio onaj neformalni još u tvornici u Zagrebu, poslije smo imali u Alfi, u mjesnom domu Josip Juraj Štrosmajer, u pubu, a zadnjih 5-6 godina od kad ja aktivno sudjelujem su obje večernje memorijale, akustična i električna, u Centru mladih. Pa htjeli smo da taj duh Kreše Blaževića ostane vječno u gradu, da ostane ta neka uspomena na njega, pošto je definitivno prerano otišao, da održimo taj neki kontinuitet roka u gradu i tog neke urbane scene u gradu, jer vidimo, svjedoci smo da je toga sve manje i manje, nažalost. Stali smo na crni pod, među koskaste stolnjake, ajajajajaj, među zažarene tipove. Pa, trenutno u Brodu smatram da bi scena mogla biti zapravo puno bolja. Mislim da nam fali mladih bendova. Bendova postoji naravno i uvijek je postojalo, ali mlađe generacije bilo bi nam ljepše da se nalazi više mlade snage u tome. Ali scena se još uvijek drži dobro. Evo, ako mene pitaš, trenutno scena nije toliko kritična. Znači, prije se dosta slušao rock 80. 90. i tako. Onda između faza, ako gledamo u noćne klubove, tu sad prevladava većinom turbo folk. I to je tako, očito. Ljudi su otišli u tu stranu, više to vole, sad zbog teme, pjesama ili zbog čega, ne želim ulaziti u to. Ali dosta bendova, dosta mladih pogotovo, želi se okušati u nekom obliku stvarateljstva, glazbenosti i to sviranja. I osnivaju bendove, pišu svoje pjesme, pa i čak kad rade obrade drugih pjesama i autora, isto zvuči dobro, jer dosta ljudi još postoji koji vole doći na dobru svirku, koji žele to poslušati. Pa, stvari idu na bolje, iako nisu idealne. Znači, osim memorijala, tu su, izdvojio bi CMC glazbeni festival, Brodsko glazbeno ljeto, Svjetski dan glazbe, Motorijadu. Ima događaja koji imaju taj urbani štih, rockerski i to, ali mislim, po meni toga nikad dovoljno. Jer kad izađem van vikendom vidim gdje je većina mladih, nažalost, po ovim narodnjačkim klubovima, rockerskih kafića,
mogu se nabrojati na prste jedne ruke. Ja iskreno smatram da bi moglo biti puno više glazbenih događanja. Ne znam, gledam i po svom bendu i mi isto ne sviramo toliko često. Ima festivala, događa se nešto, ali smatram da bi to moglo biti u puno većoj količini, intenzitetu. I smatram da bi bilo odlično da se čak dovode bendovi izvana. Malo više. Ne mislim sad strane zemlje, ali mislim iz drugih gradova, da bude veća učestalost. Da bude više povezanost tih scena. Tako je, da, jer mislim da smo još uvijek poprilično izolirani. Da. Ovo je super, stvarno mi se, ovo je prvi put da sam ovdje. Danas sam bio u gradu, malo smo pili kafe po gradu, bilo je tu izložbi razni, bilo je tu razni sadržaj, svaka čast ljudima koji su se potrudili da to sve organizuju, vjerovatno, odnosno znam sigurno da to nije jednostavno, s obzirom da u svom gradu gdje živim, u Srebreniku, u Bosni, pokušavam nešto tako da organizujem i znam kako je to težak posao, ali svaka im čast, meni je baš ugodno i super. Ja sam Tin Džeferović, inače iz Broda, studiram jazz kontrabas u Grazu. Nekako je to sve počelo prije, ja mislim, neke 3 godine kad su se ovdje održavale te prve, meni bar tad poznate, prve bas radionice, odnosno za električni bas. Ja sam došao na tu radionicu i nekako smo krenuli improvizirati i ja sam se nekako ubacio u taj džir, recimo to tako, i poslije su me zvali da i ja održim možda radionicu i da ispričam nešto kako je u Grazu i da možda više približim taj improvizacijski svijet glazbe ljudima. Meni se to svidjelo, ja sam to nekako složio tu svoju prvu radionicu, da, i meni je to baš bilo super. Što je bilo kad bi ja svirao više Pa, meni osobno najbolji mi je bio 10. memorijal koji je bio ujedno i jubilarni, okrugli broj, što bi rekli. I bilo je dosta čak sadržaja, za razliku od prethodnih, jer ipak se moralo to malo obilnije posvetiti tome. I tad sam ujedno i prvi puta bio voditelj na akustičnoj i na električnoj večeri i dobio sam iskustvo iz prve ruke kako je to sve voditi i kako je sve to čuti i biti doslovno pored benda dok izvodi. Prije 2 godine akustična večer na kojoj je nastupao Darko Rundek je bila najjača večer od kad ja sudjelujem u memorijalu. Znači, Darko Rundek je došao čisto slučajno, jednim privatnim vezama održao nastup sa Alenom Lajnićem i njegovim akrobatskim orkestrom. Bili su stvarno sjajni. Po meni trebalo bi što više tih koncerata za vikende održavati. Imamo tu taj sjajan prostor u Centru mladih. Mislim, kažem, pomiču se neke stvari, ali po meni bi bilo super kad bi se svake subote nešto održalo u Centru mladih. Međutim, to nije toliko jednostavno, prostor je pod upravom, da tako kažem, kazališnog koncerta dvorane. Tu ima dosta i birokracije i većine svirke budu u samom kafiću, Insomniji, prostor je dosta mali, a praktički vrata nas dijele od Centra mladih. Po meni trebali bi tu svi mi dati malo više truda i probati se naći negdje da se
ako ne svaki tjedan, bar svaki drugi tjedan da bude neka dobra svirka, jer u taj prostor koji je veći i gdje bi ozvučenje bilo bolje, dalo bi se onda privući više mladih, jer mislim da je stvar, znači rock ima tu svoju neku kvalitetu, znači trebamo ići na kvantitetu da što više tih događaja bude. Po meni ovaj prostor u Centru mladih je idealan za tako te neke svirke svaka 2 tjedna. Znači smatram da je ono već je vidljivo iz samih lokala i koliko su oni puni i da je iz samog toga vidljivo kolika je zainteresirana za te događaje. Ali smatram opet da bendovi, da se mladi ljudi, svi se mogu angažirati u tome da se organizira nešto. Ljudi će opet ići tamo gdje je nekakva organizacija, gdje se nešto događa. Ljude će privući jednostavno to. Možda iz prve ne, ali ako je to postane učestala pojava, sve više će ljudi dolaziti. Sad, najveći problem je u tome aktivirati se, dati svog sebe u to, dati truda da se tako nešto potakne i dogodi. Ovdje je Centar mladih sa pozornicom i svim mogućim opremama koje su pogodne i podobne za svirke i za bendove, cijelom opremom infrastrukturom, tako je, koja može omogućiti nastupe bendova ako se u tom smislu gleda glazba. Znači ima se gdje. Sad, fora je samo ko će omogućiti da se to održi, znači ko će pozvati bendove. Vjerojatno dosta bendova možda neće svirati za besplatno, što je u redu pošto neko cijeni svoj rad i želi za to dobiti dio kruha, što bi se reklo. Ali da se može čuti ok roka, može se. Najbitnije u svemu tome da se ti ljudi koji su alternativni, da se oni potrude, da se nešto organizuje kao što se ljudi trude da ovo organizuju. Jednostavno ti ljudi koji slušaju to nešto drugo i žive nešto drugo moraju se potruditi, ne mogu samo osjetiti jer je to na marginama rock'n'roll, na marginama alternativni način života je na marginama. Jednostavno ta nekolicina koja je ostala mora se potruditi da nešto napravi, da se aktivira, da nešto naprave jer niko to drugi neće ako to oni neće. Pa vjerujem da za sada Memorijal ima dobru podlogu. Znači to je inače amaterski događaj i kako je iz godine u godinu rastao dobila se ta neka nit koja je sad malo dosta čvrsta. I baš zato mislim da će još dosta trajati. Jer dok god ima ljudi koji su voljni nešto stvoriti u ovome gradu, koji su voljni okupiti druge ljude da zajedno sudjeluju u nečemu, mislim da će to biti lako ostvarivo. It was a really great moment for me and I have to wait now for the next year. Pa meni osobno je jedan veoma drag događaj, sviram već ne znam stvarno koju godinu, možda 5. puta. Svaki put bude sve bolje i svaki put bude sve bolja organizacija i stvarno jedan predivan događaj. I jako mi je drago što mogu obilježiti to sa svojim bendom, svojim nastupom. Mislim da je definitivno ovaj Memorijal promijenio dosta toga. Ne!